Živio sam ovdje sa svojom porodicom koja je bila dugo na ovim prostorima. Kako su tvoje sećanje o životu u Mušotištu opštine? Da si imao samo 13 godina. Tako je, lepa. Lepa, to je bio period mog odrastanja. I bila je tu osnovna škola do 8. razreda. Tu smo išli u školu i detinjstvo smo provodili na ovim prostorima. Posjećivali smo često kao deca crkvu ovdje, u ovoj crkvi sam kršten. I ja i moja porodica. Posjećivali smo manastir. Sećam se raznih igara sa monasima, sa monahinjama. Pošto su na 4 godine manastir je bio muško-ženski. 4 godine su bili monasi, pa onda monahinje i tako. Kada si nakon 99. kako ste izbjegli, kada si prvi put ponovo se došao u Mušotište i koliko često sada dolaziš? 2006. dolazim svake godine kada je slava crkve, 28. i Sveto Trojice, kada je slava manastira. Miloše, noćas je prvi put posle 99. godine, kada su meštani Mušotišta izbjegli odavde, neko prespavao u crkvenom poti. Tako je. Kakav je bio osjećaj? Tako je. Osjećaj je bio nevjerovatan. Osjećaj je bio nevjerovatan i eto, vratili smo se unazad, to jest vratili smo se u detinjstvo. I ovom prilikom hteo bih da se zahvalim, slobodno mogu da kažem, našem predsjedniku Banetu Stojanoviću koji je najviše uložio trud za sve ovo i mojim komšijama koji su došli sa mnom ovde da damo podršku. I ovom prilikom pozivam sve naše komšije i prijatelje koji su živjeli na ovim prostorima da zajedno svi dođemo 28. i da damo podršku ovom koraku koji smo sada napravili. A korak je stvarno veliki posle toliko vremena da boravimo ovde, to jest da prespavamo, pogotovo što se to desilo na imanju crkve, to je veliki korak napred za nas. Da li jel očekujete i drugi korak, da se neko vrati da živi ovdje? Tako je, očekujemo to i nadamo se tome, ali u to su upućeni više ministar Jeftić i ljudi koji su zaduženi za povratak. Reci mi, kad si došao u Mušotište, ti si bio mali kad si odlazio, ali tu su tvoje bivše komšije Albanci. Da li si možda sreo nekog poznatog ili... Sada ne, juče ne, pošto su odmah došli ovdje i radili smo, ali kada dolazimo, kada smo dolazili pre, srećemo ih naravno, srećemo ih i tako, sa nekim popričama, sa nekim, bilo je raznih provokacija, ali eto sada sve manje i manje. A bi se ti vratio, Miloše, da živiš u Mušotištu sa porodicom? Da. Ukoliko imaš ili kad je zasneš? Da, ako bih uspjeli da stvorimo uslove za to, da. Jel bi mogao malo da nam opišeš emocije kada dođeš ovde? Šta osjetiš? Nije isto doći ovde i negdje drugo. Ne, naravno, pa emocije su različite. Kako vreme prolazi, sve su različitije, što naravno vreme čini svoje. Ali, kažem, emocije me vraćaju u detinjstvo. I eto, to je nešto što se uvek rado setim kada dođem ovdje. Šta ti kažu roditelji i rođaci kad kreneš ovamo i šta ti kažu oni? Pa roditelji, naravno, porodica me podržava. Što se tiče komšije i prijatelja, različita su mišljenja, što je i normalno na neki način, jer ne možemo da mislimo svi isto i da osjećamo svi isto. Ima li straha, Miloše, s obzirom da je odavde nestalo 16 ljudi, između ostalih i jedno dete? Bojite li se kada priđete, uopšte Suverici, kada uopšte priđete Kosovo, jer to je, preživjeti tako nešto nije sigurno bilo lako? Ne. Nema straha? Ne, kod mene stvarno ne. Zato što znam da kada god dolazim ovdje, dolazim čistog srca i bez ikakvih loših namera i misli, tako da straha nema. Postoji neka, da kažemo, opreznost, ali straha ne. Miloše, gde je vaša kuća i u kakvom je stanju, da li je porušena koje su ostale kuće ili... Kuće su sve porušene, a ja sam živio u mahali Dragića, tako smo je zvali, ovo je bila crkvena mahala ispod nas. Bile su još dole mahale Kovače, Bitići i tako.